Zong soi thani thum pathian ni Melbourne en pui buta kania Australia Mizo News clear tu te chibe ule ram chung chan chin langsar zual ngai thla ang Victoria COVID case apung le na sa nili chungin Victoria State a COVID case tharni tin sang khat chuang atling leta a mi panga in thi puin case mu chwa thar te hi Melbourne ko pui mi an nitlang pui Melbourne chu khuvela ko pui lockdown reiber anita niku March thla lockdown na changa vo in thlenga thiarin Melbourne chu nizan ni le somruk pasari chung lockdown ani a karmi khat an hli zeu huam lovin thlako chung vel in khwakhir na kalpuin khuvela ko pui lockdown reiber atling ani tunai tu ten October somni parokhian lockdown thla dul tumin roman na siama se thu chiang ala omlo ani Victoria State na thok zong ten October ni som panga mangein COVID vaccine dose khat natal an lak angaya November ni som ni parok mangein COVID full vaccination an lak angai bok full vaccine la lo te chuan na an tho chun zom theidon lo ani COVID avanga ti toblai lo Victoria State a construction na thok te chu ton thlani nga hian an tho chun zom le theidona he construction na tho ti top awang hian na thok tu lung oilo ten karkal ta khan ni thum lai mai lung oilo na lan tirin Melbourne khopui lai lia an na tho thom no nen kong an zo a mi zatam tak pung khomin police ten en in nor boy na hial a thleng ani mi thanem tak man le poise choi tir an ni in ni khan Melbourne a COVID vaccine la du lo mi pui kong zo tu te zinga mi za chuang fe te chu police in an man State Sarkar in COVID vaccine lak nge tur thu a chhuat chu do darling mi pui ni vel ti chuan Royal Botanic Garden South Bank le Shrine of Remembrance ate My Body My Choice tia outwalin freedom sign banner tenen kong an zo a COVID in khwakhir na man mek an vote sia wangin police te chuan aman thei chin chu an man zung mai ani New South Wales Premier Gladys Berejiklian chu State Troy tu anina atringin in rini khan bang Big Gladys Party Liberal Party a eruk na om ti mu chwa ani a he eruk na om hi tu mo nge khoya nge ti la chiang lo ma se a om nge ni ti mu chwa chian ani awangin lo theilowa ai hnu to angai ta ani Premier hian eng eruk na ma ai nam noi lo thua soya he tiang thila thleng chu poyati thua soi bok The Independent Commission Against Corruption ICAC ten an sui chiang dona until sui chhuat te chu parliament a kim sang takin an thlenang Premier Gladys I autor hi thlan alani lo ani Car accident at leo mi pali in nun nan chara mi patni ten dam do ina an nun nan sual mek September ni somthum ni nga zan khan Melbourne nitlak lang mi tlewor wal mi paruk te chuan na car le truck in anin su a an che chuan na hmuna hian mi pahni an boral ngal damdo in thlan pui nuwa midang pahni an nun nan chan vele a midang pahni te hian an nun nan sual mek bokani heng tleirol te hi kumsom panga changa somni in car an ni a speed limit pela tlanin tuma in street belt an volo thu police te chuan an soi Queensland a COVID-19 case thar pahni mu chwa ani a lockdown thom ero alari lo kai thar te hi home quarantine mek an nu le pa te atanga an kai ni in an chungkali hian anin khung sang mek ani Health Minister chuan an nu kan chui ne velin kanin sia a lo thon tur om lo ati Queensland an lu turin mi sangriat velin an hak mek Hotel quarantine system la fel le la wangin du angin Queensland mi le sa rampona tangkhang ron ho tum te baka zin mi te aram chunga lo a ol ai lo thu deputy commissioner na soi Australia ram ni hona nai Prime Minister Scott Morrison chuan rampuma COVID vaccine la to za asomriat target kan thlen chuan ramdang le na inkalpona ramri te hon ani ang ati Shupui lenga wanga kumni don lai in huthelo chung kwa te tan be seina thar a omdone Daylight saving mantran ani le to a phone le digital sana chu automatic ina in mila hermilngai sanate darkar khatin kan herma to Melbourne
en pui buta Australia Mizo News